Anyang laki din! Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Saan maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta? Anya lakit din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan aasin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi, tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manin nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may sakamat kumare. Ha? Apay kumare? Agwalwalis ka ra brabe eh. Anya? Tapay kuma, dagis aya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumare Aida. Anya ko matidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara, dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mo nga ramidin itan. Patpatim mo day ta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao dito bagbagam kumare. Agawid ka kayo din. Nagado ka nga. Natatagwalis naman pa. Tasakam. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga day nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh? Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna.
Ay, patpatsem dayjay. Awan pa'y tinasayat ang maisuro na itipada na aparswa, salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag, ta may samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin day bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kay da. Naku na maday ito tibilin day di apong mo alakay. Dakis tagwalis iti rabi. Ngam day nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman di no? No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mat abak-bakatan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam ay da. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo ba da? Anya? Bakbakita na kon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi. Anya laki din? Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kanday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Adiya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay amo ti maisuraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpaylaang. Di ka paylaim mo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Yesiled. Anya? Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Yesiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay lang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang araw, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingking ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalat ta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo.
Dahil ita ti ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa ilaka, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pang-aasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibag bagam. Apay natulong kan. Un nga rod, Nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, Nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, Nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matan ti kuton dito'y lapayag ko, Nana. Ay dapaw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakas ta agwalis iti labi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinang ipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na? Saan pa ka no? Baka gay ay-ayam pa lang di unig Isumit ko na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapo iti dakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso nga mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan ko't aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat na-insulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot tanti panagkat-katawa kat makapainsulto bes. Ay, gunguna na kit di Kinasadot na lang da jay. Iso asan na makawalis iti rabi Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng. No pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No ado ti warna, apay kaya nasaan ka nga agwalis. Tsak manamukan ko na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano, kat saan lang alapayag na tikutunan. Ang mga no tisilang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan tikuton dyan mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de.
Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay tinakkel ako ton dito'y lapayag ko. Naiina, tikunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pailangan, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton. Ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Sana dakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas kit ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo pang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangro na kat nagpudot dito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam di ati kwarta. Ay, syempre, agur urnungak matlaang nanang. Naira na lang adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Daytoy mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina nang akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga ino awan mo may lawan nga agaram. Apay dusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram makit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kurso na nam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kit jay gabi lasing patipil siya pa. Jay saan aman nakiapa. Kundi ayatun na kanto itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngamno saan ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Nagam, dumteng to ti panawin. Ama po kaw na kami iti inam iti na ito alubong. Kit agmay masakan to. Isong ano adda mailawan nga agarim kit ka. Isong batam kit dinasakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ayos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din dayto short pan sando a ginatang ko. 7 a pares dayta. Ti bayad ti kamote empredo. Ay, agyaman na kalo rin. Imbaglaki din nadda kang agat-gatang kalagi ti produkto na eh.
Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile. Iso nga gagat kayo latangag mula, Fredo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manalom a papaya. Ha? Ay padasat ti mapanagkita kadagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayan ka nga rod sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe no ada na loom a papaya. Pangipanamay kadagitan na lo mapapaya, Manong Fredo. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapan naglakaw, ngam kinapudno na korsunadam ni Loreng, Manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaad. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga agbiyahe nga aglako itinatay. Ayaw na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armay, Manong. Sumaya ti biyag mo, no daya ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayaw na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, Manong. Saan akas ita, kakaasi kang agtaltalon. Nakakutkutong ka. Nung maasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amtaw nga biyahe itinatayong Manaw. Nyalaki din. Sabong para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la kuma, tadanamnamak kin ka. Ha? Agpaiso ka diday nga ibagbagam? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namnamaon nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo. Kat nagadumot ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom? Kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo. Gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya ka na. No makisampitaw ako, kada kayo. Diyang kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka ni Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparakin ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutan, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni Tatang Mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo. Hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumot lang, tayo pagtulungan na. Agkasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Naskan nga rod atulungan nak itinegosyo ka. Ha? Kasano ka hindi pa nagtalon ka? Ay, saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaddoan nak nga agatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga Roda. No isuti ko na. Amom ka di ti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod itilugan ta imanehom. Isuti usaran tangag biyahe itinatnatang. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ay, ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat, kumusta kayo mo't ngay kinipredo dito kaipatpatakder abalayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo.
Ay, nasingpat-mat nanang. Siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin kan kuana nga ibaga. Ay, kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung nga ron Kat sapay la kumata iti kabiitan a panawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Apit ilang hak. Gapota saan ka ngagtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagim manong. Gimwapo ka mutin iti kastaunay. Na, kasala ko ng mutapangit akasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mutin na tao. Supra kamot. Pwira angaw manong. Dakkelan din nagbaliwang. Makita mi ta, ti pikto na dya insurok king ka. Hun nga rod. Mariknak mo't laang tigim awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti rignam, ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Rulay, lumugan kayo ni ti kadwam. Ngay, si kamagam daw tamanong Fredo. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige, Manong. Sa di nung ti papanan nyo aya. Dahil tulod kayo. Tamlosan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di tabalay da manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni ading lure. Agar-ara magpailayang manong Fredo. Kas nagayam. Sige nga rod, tayo tulod kayo. Naimbag pa'y da agayam mo ta nagmayatan ti biyag na. Idi kat padpadam lang nga marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak nang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? O, di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya di kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Pay nga taakas dyan ti panagkita kanyak ni Lori. Itay naglugan da iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti panagkitkita na. Kasla adda kayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pamuspusan. Tapno nagkita kami. Nagpintas ni Lori. Kaubingan na. Saan nakaskin ni Lori alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lori, babae, no kayat nalaki de. Si kamot ta dadita sirok ti kayo, ading Lori. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak, Manong. Papanamaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. O sige, Manong. Kaya't kuman ti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Alam, mangan ka mga laling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy. Awan mo siguro? Kung uray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Ha? Tapay mo. Wan ata aminan, addakan ka. Adamot yun asawak. Arman ka kuma. Awan mo't parikot kanyak madan asawam. Ha? Tinapatag,
Saan nakabaybayan? Kan maitid mo amin akasapula. Oh, agpaisaw? Agpaiso. Naragsak ka mata si Mang Fredo. Wala, awanan sa pula kiti biyag ko, bakit? At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo, at dami ng kanyak, Lore. Anya aluri? Ha? Nailawan ko matan. Shortcut ti Loreng. San ka di napimpintas no Lore ti awag ko keng ka? Ay, iyak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat ko latta tinagan ko ti yawag mo kanya. Ay, sige, ano saan mo akayat? Di Loreng latan. Pasensya kan Manong Orly ngam isardeng munti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkas ang mutin na ito panang busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa yung akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko nung si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaayan iti napindas a masakbayan. Sino nga nga rutin na biro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, Manong Orly. No, hasta. Binasted mo ni Orle? Fredo, awan tumat lang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron no, hasta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko kin ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklakit din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Kasaan mo pa asinong bata? Planok mo't ko man asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan ha, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, tama nga numakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya Manong Fredo. Jakla yung pagar pa babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni Manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging ka nga imunag da iti hotel. Awanan ka itibain Manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. Adda lang aro din asawa na. Kin napintasin ti biyag na. Saan pa ilang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan dito'y napanagbayad iti bilmi iti silaw. Amok ngawan nito Manang Loring. Oh, apay nga rin nga imay ka nga Imayak tapno ipakita king kadag ito Anya nga minday tayo. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo, bakit? Adda, Anya na ita? agimpaki kan. Kat pumanaw kan, itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan, bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din ita kay bagbagam, bakit? Ay, saan ka na makapaglibak? Imay dito'y ni Orly. Kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan niyo iti restaurant.
Agingga iti isasarrakyo iti hotel akadwam dayjay alori. Kwa bakit iti... Isumat lagayam alori. Kunkunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako mabakit. Sorry talaga. Isin ako ni Lore. Pumanaw ka ni tamatlaan. Ha? Gaputa inamin matlaang ni Orly kanyak. Asaan nak nga ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, sana po Lore taloreng. Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpa kikan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibayin, Orle. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inaagaw mo ti babae nga yatak. At dala nga rodin kayong kati amin. Agawan nak pa lang. Gaputa siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalayang gapoy ti kwartam. Amumot nga armak. Inagaw mo pa lang. Isu akwitstan manong. Agpada talayang anapukawan. Anya laki din. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedro. Para laang ka ni Pedro. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki din. Papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Hello. Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan na dito trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gano'n na. May kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mapit lang tagpilasa. Umaya ko. Mabit lang lakal. Asin mo timbawag ka. Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka naman ti pagluganan ng agawin. So ay mawag. So unag ka may trabaho na. Anya? Napuna nang awan ka naman nilakay na amang sukong kinkwana. Anya? Sana palitan ako na nga arkilay na anong ti tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasin. Bakit? Anya kasi tita kay pagpagan. Ala, ingkan, tagawit ka matlang asigon. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas dapat ng titurong ti sa si kapilang. Ay na. Amok ngamin ti ugali day ja aros ka. Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awan ba siguro ti dakes na? Nung kasday nagpasukon ni Rose. Pagyaman ng kitde tada na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan tayo dyan Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman ang hindi pa nang itulod mo kanya. Kaging ganiti balay, Manong Rodel. Awan na yaman na, Dingo. Nung tagitidad do mga na tricycle drivers, masadok damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isulda dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dito nga ano. Mana, alahamon dito bahay ko. Kaitan, o saan mo nga ito tibar niya? De, 200 pesos matay ta. Nakadun ngay. Ang laki king. Kaya amon, sa lapangin, taaldam ti sweldo ita. Igatan mo dito itiputas ng isang pet mo, itiputot mo.
Agyaman lang nga da, ating go. Awan ang yaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya. Aking gadito'y balay mo si Kati paglugana. Okay? Kanayon ka magtan amarabian na kay. Ah. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka magtan amaladaw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa di na yan, di paggawa ka sa bali. Napala ka nagpasagan niyan. Ano niya? Intulog ko kami ni Bakla, aging kaya balay da. Iso na rabyan at di pa nagsubling ngay. Ano niya? Ni bakla, intulog mo ijabalayda? Uy, abay, at ang ati parikot iti dayda. Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidagas akay papanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapad mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo aging gay jabalayda. Nila, nagadumula. Sapay na gidya tao kat nagat-gatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga noy ti dayta tulod-tulod kun sukon-sukon kat isukit din ti pangrugyan ti limad a relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin matan na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ah? Nalabas mo dayta pa naghimon? Kasanumat nga minana. Isu akanayon ti rason na no apay amarabrab yan nila kay ko. Isu ngay pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya? Sana ngagpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pangaasing. Ta saan ka kumabang nga agdardaraso daw iti panggap mo nga arabedan. Taamangan no si kaki iti may sagmak. Oho? Saan ko panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa day charos. Nagano ti mabali na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na. Jaka amaw. No anyat ibagakin ka. Agawid ka kiday. Tain ka aglutaw. Iti sagpikan nila kay maw. Anya laki day. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay. Nga tinaramid naging ka. Agasang man, awan ti ka mo amok nga adugayan ti sasawa na tiliklik ko da. Napanagayan imbagbaga iti kaaruba, agargaryak karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, ado dinangidanon kanyak iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunamot ka no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dahil pila. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan anasayata mapan na ibagbagay ti tao. No di na kayat ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapan na ibagbaga. Bakit? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas day nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sabali magganti pa nang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan lang si Kati pag-imunan da dya pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat naman na maglainis istorya agar-garyak kano nila kay na, no kas dyan paituluda kaya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pag-imunan na? Nalabos mo na panag-imun daytan? Anong babae? Babae ako no? Nalabos na talaga. Nagdapay na yun naka-insecurities iti bagina. Saan nga ba na makaroon si iti bagina? Naglos yan. Tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na. Pati bakit? Ay nako. Kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Yung dayjay mag-asawa na. Nagdakas. Di pa nagpampanunod na. One year mare. Agasang man, napan imbaga iti kaaruba, ang maamuan na lang ano nga pudno ti atap na, kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak ang kanti asawa na? Wano saan? Sika, kanti asawa na? Ay ina, pakayang no
bilang man takahit ko tagbali na kabit. Uno number 2, saan akas kinirudel pa ilang tipilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang sino ang gwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Abe ang gasta tilang bagay. At ang di parikot. Gusto na nagsamsalit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Anya tipudnokin ka. Naturog ang itay napigsa ti Todo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasip tagpudno ka. Ay napilang. Pauuna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito pa nagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana pudno. Kanawan ti araramidam. Salbag kayo! Day, nagpipig sa tikim at yung bumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubunga ma. No at daman pirumbang nagbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nabday takit din nalabas sa panagim-imod mo't ipagpangrunam. Oho! Di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba intagi jadwa? Anya? Nagruna da dya Rose. Adalang arunin asawa na. Ngam awag pa lang awag iti asawa. Wagas na da dya tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Dinadaalan tinalabas a panagimon mau day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikak man ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. Ipos ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardengan da ti asawa. Awanan bain. Salbag! Ay, kudak laki din o sino tiyag tuk-tuk-tuk. Parbangon pa ilang, sigamot kain kumaray. Ay na, uwan kumare. Tapno mo, sana ko na nakaturog iti may sarabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin ang nakaturog kinila kayo ko, di rabi eh. Kunakon ke, iso asaan mo ang nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masaway. Dahiti man impos na ti rupa taduan. With caption pa Hala, nakita ko ng bay nagatal. Nagagadal pa yung samari. Agkasam man dahi tapa ng ibabay na kagata. Ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na ti rupata. Ay, ukis tilakatan. Nakapabay na talaga, mare. Kitaan kat nagatong tinagkukument Awanan, nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang, kinalabas na panagim-imon na. Awan mo ti kinapudno na. Ay man, tay darong ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idarong ko talaga. Magdadaan mo talaga, dayaw, awan mo pamalagnat na. Unang magdalo ka, aagaw, di asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, marimar. Kampo santo. Awanan ka mag-itibain anyan. Bagyom laang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kwa na. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrid niya. Taro pa nga. Ikwa. Hay napilang. Insecurities mula ang dayta. Iso akilo ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunang kat baybayan milaang akastalatan tinaramid mo. Nagbidot ka. Itamat lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarong ka man? ay kwa mare. Saan ko mama na? Indilit ko matati post ko. Ay sa anak man na pagbalinan at nga sa kapilang. Ura indilit mo. Nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaan tinagan me. Mabalin ka apay kulong ka pwede kasta na inaramid mo. Anya? Yak ambo na niya't may baka kita kin kapilang. Pang-asim na kay. Amaawatan da kada bakla kin Rose. Pang-asim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbarit ni dahi taparikot mo. Total, si kamot na gararamid.
Ha? Kapulang dayta tinalabas sa panagim-imon mo. Among, gusto ni Rose, hindi na ibaga na rin ka. Dayta panagim-imon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Mga asim ko mamata na. Saan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uwan niya pa, tilablabitan di ka. Nagpasa na, naibabayin kami kini Rose. Gapo iti pa nag-post mo, iti rupa mi, iti Facebook. Ah, Hanggang samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw, kas kadaan niya dita, ti bagata. Apag inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsutan ka man, pilang. Apay, guwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. kwa. Kaagaw-agaw ayan, kas kini Dolphy. Alaman. Kwa. Nuda kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawam. Maawatan. Nagawa na ba ino? Ay, Saan ang maulit? Promise. ay! Wala niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikan ka? Ita, lakamam at ati maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilan. Nana, agasan man, tauray nila kay maukit saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan. Parikot kong anod, nana. Kasalungay no may kulungan, gapo iti naramid ko apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, anya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungan. Mapadas mo ati agbyag iti unag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Dahil tati bunga tinalabal sa panagimimon maun. Ay, awan pa managnag mo, ngam nagturad ka kidin anang ipos iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raw. Wala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam di naramid mo. Barang at dapay nabatbatay nga asidakan ka pilang. Anyang laki din! Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to, tigatad tinagsaritaan ta. Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas ta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam numano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong. Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa inyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pangideliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija ilakay. Order da amin dayta? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abayat, ije ba kahit? Ay saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kahit? Iso mo nagawit, abakay? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya klakay. Manungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Diyak matipalubos sa malugi Makitam na ita, Vilma. Dakkel di kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, nagiti baboy, nagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no na-diskartiak.
Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakil tiganan siya. Anya lakit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adamanin ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabang dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. No baratem ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngumtay husto ko maapresyo ti bayadam, ah? Di mo idabaratan, tanariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganan siya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo ti buyer ta. Ang mga nodam mo ni nanang, nagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manin iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti buyer iti online no adda. Sige, pilyam tayo saan abarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti ko nam. Talaga nga ibirok ko ah. Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy, anya, Mario. At damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko, iti bayer. Siyakon, gatangag ti baboy yaw. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yaw, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yaw. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laang ngay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiangam no may papaniti kakasta abanag. Nasken na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti buyer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin ak amangilako kankwana. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Siyak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, ada ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana, agyaman naklauna ya. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man ta di ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat day nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni Nana Terya ita, tamayat ka no ti presyo na.
Saan akas kin ni Vilma abarat launay? Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak matkan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka ngam addan ti bayer mi. Ah? Anya? Addan nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaeng matinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi mata. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Ngamawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo ngay. Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya mo, ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam, no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang, ay birok tayo. Asino mat timayat amalugi ngayon. Anyati ko na, Vilma, anak ko. Dadya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Anya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawan na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dadya abakat tatang. Siyakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam na ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tanarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumrag kapay atag kapita, Vilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumat tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno dayta. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay na imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay? Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita.
Nawan na sayat nga ibagam. Amo mga parparikot da tao, kasta pa'y laang matibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo kaming dakkel ti kanan siyam. Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang di tadalan. May na, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kung si kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akasta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah, ni, awan. Amok Vilma. Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Aginda dalos ka pa'y laang dita. Amok may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasayaat nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, impatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalamit ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ti baboy. Tapno mo malang ti riga ng lalaki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy la ka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo, bakit? Kontrolo mamay. Mano bulan hindi napalabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka din, bakit? Yalaki, di mo dati. Ikariman, di kasta ka panunutang. Inton ko, makarma ka manan. Kumusta ka, anak ko? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Kasta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo't siguro itan. Napay ang nagbirok dagiti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakal iti baboy mo? Wala kay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka na ragsak. Wana, tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Nan, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Anya tirig na bakit? Ibagam kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak kuman inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit?
Luanya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Among bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutan. Panunutan tayo mata, ti pada tayo at taong agsaksakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.